tidyo bofunamu bambi byenkola uwobofunamu bambi sasira mwana wa mama mwana wa sasira nzeya mangu yangu watwogere ndireyo jensula nibwe nkugema kumungalo ninkugwa kumuchifuba chida kumala zinikanaka kamami tidije tunakoma bambi omukwano gwe kandaga mungi nze tidije tunasula kanaka baby je kantwala tidiyo owulira otya mukwano se baby now kanaka baby je kantwala tidiyo aka baby kaja kundi sala what is aka baby akademu akawala aka baby mbona abantu babukira bashira price chicken kingisa oyo no yankulira challenge nga kalina musisinkana kingisa yankubira isimu nali nalafati motoka yankubira isimu yakwa blazo oliwa kunze ndijinda ati wajikubye eno nti omuntu olwaliro otwala olwema n'atalukuba twera ku TikTok kuyomba irayo n'olundi mwekairire ezira muntu azira kisa mutima ati hanze tenda basada abasajja nabavaako ni wali ova ku basada kuba kakwegumya era Alan Cruz yakembako joka wulisa bulungi nifa batafumbirwa nife batatyatalo nife onoonye kifo ekyomulembe w'oyinza okuwumulirako ate nga kisangibwa ku lubalama lw'ennyanja Winslow Luxury Suites. Kino kye kifo ekikkakkamu eri gwe anoonya w'oyinza okubeerako okumala ennaku entonotono oba ekiseera ekigere ng'olinga ali ewuwo. Kino kye kifo kyokka. Tulina amayumba agalina accommodation ey'omulembe nga mulimu ebisenge ebiwerera ddala 2, sitting room, modern kitchen, dining, closet nga z'obulungi, ssaako toilet n'ebinaabiro. Ebisenge byaffe birabika bulungi nnyo omuli ebitanda ebya queen ne king size. Ekiseera kyonna ky'omala ng'oli naffe tufuba okulaba nga tufuna kutaataganyizibwa kwonna anti tulina standby generator, wifi ne DSTV ssaako ne laundry services. Tulina n'emmotoka ez'omulembe okwanguyizako mu by'entambula era nga tusobola okupikinga okuva wonna w'oli ne ku kisaawe erimu abava ebweru wa Uganda. Winslow Luxury Suite tusangibwa mu Jomai Estate, Garuga, Entebbe. N'olwekyo gwe yandyagadde okumanya ebisingawo n'okubuukinga osobola tukubira ku noti 752 emu noti 8 nyemu oba osindika obubaka obwa WhatsApp ku +9 noti 83 2 noti 3 6 noti 2. kale ku mukutu kwe tuli Cruise Exclusive Alan Cruz gemanya nyongera okwanirizaako yonna gy'osinzidde okubanga otulabira oba oli awo naffe tujja sigala nga ate emirimu tugikwasaganyiza gitambulira ddala bulungi nnyo maridadi sana. Kansubire weekend mwagiyiseemu bulungi ebintu byatambudde bulungi nange natuuse dde okulanga embeera etambulira ddala oba oli awo nga bwe nagibala. Olunaku olwaleero ndi n'omusajja muyimbi ava sayidi ze waffe awo Busoga era ali proud okuba omusoga. Ekintu ekyo kirungi ino ate twetaaga okukyongera okuyizaamu abaana amaani n'okwongera okubalaga nti okuba omusoga ti musango lwakuba mu lwemba lwe tiyakataamu kalimu ati okuba omusoga bana musango tigubanga ku musango. Mulina omusaada namunooniiza abantu bamukubirawo ku masimu bakomuna Alan Cruz ali kunoonya nakoba nti waaki abantu ni bankobye nga ndikola video dange bankoba ati abe Cruz muno waliwo yabaire aliko nkoba ati basomera ku Bakale nakoba Bakale tisomero ly'abawala ery'Iganga Bakile tiri abawala nakoba bana kuba nabuuziza Land Soldier yasomerawa aye nga tukali kutuuka yeeyo sooka olamuse ku bantu n'oluva awo tunajja mu maiso neyanziza bana Uganda osobola okozesa olusoga kuba kozesa olusoga neyanziza Amaina Nairobozi Land Soldier era ndi omu ku bembi abasinga okwenda maama wange ntera okulitaku nti mutabane wa Naigaga
ni mwana Musoga sinzira idinda awo zalibwa Mayuge nsangaire zena ndiwe Mayuge ndiwe Bugodi awo ze ndi wa Buswikira oli wa Buswikira nze ndi wa Bugodi wano ku luguudo awo awe wa Kimalyo mpulira yaitid tuli banene inawo tuli banene ine Bugodi awo eze atatwidi era mu Busoga awo to mu Kimalyo ne yatugemera omumuli gwa journalism awo eyo muwulira muwulira to mu Kimalyo yali akola kwa FM awo oyo baba wange yena ali yeyo mpola mpola ebintu gye bitambulira mama nayiga gali atya ali bulungi bambi era mwebaza nti webale kuzaala mpologoma yene Land Soldier nsangaire amina obulambu kuba butya obulambu bulungi bana mwebale kwemba Lusoga era tulwende ino era tujja kulwembe ino interview eno bajja kunsoniwa tujagikola mu Lusoga kubanga olwemba olwa train ze luli mu Lusoga tuli Basoga aye twende okwongera okupromotinga ki Olusoga oli kitegeera nsangaire ino zena ndi musinga webale kuuna bana Land Soldier yawine dijiro okuwera saawa ina nga Land Soldier ali Kampala oli musada mukozi ino baba aliyo mzee yaliyo omusada yes mubanaye aba ni mama okuze na mama ni mzee yaliwe okuze na mama kuze na mami wange ngabula mbwa kuyiriba bityo kyendi dinze byembitamu ni baganda banga abandi abaliyere era bona bye babitamu so bityo buti wokuzengo bona mama akola mulimu ki mami wange mukazi mwetetenkanya aba mukatale yatunda kungoye yatunda kumukene yatunda kuomena obulamu bwatambula mpola awangalirawa ali Mayuge yena okay Land Soldier yasoma Land Soldier yasoma era yaba kuniwa akoma Land Soldier yakoma waawo yakoma mu 3 yakoma mu 2 nakoma musini yafo wakoma musini yafo yes sir kasente nga akabola kegemyemu ku ate olwiso obutaba musango I know yes sir bwe buyegemamu eri ofaining engeri yolina otambuza obulamu bwajja maiso oli mwana wa kumekeeka ndi mwana wa mukaaga oli mwana wa mukaaga yes sir mu baana bameka mama ife tuzala abaana 8 kabula katono oba enkoma wali obula ku katono okuba nkoma aye ekirungi kya byonna nti osoboye okubona okufunawo engeri yeweetakulira n'oba nga ate otuuka wasomera mu masomero ki Land Soldier nasomera ku Spire Road Idinda nasomera ku Uganda Railway lyona liri Idinda obulamu bwa Kalubana irako yo ku mukyalo Empungwe somero liri Mayuge bayeta Mpungwe primary nasomera woko oba Mpungwe lyayidanga ku kasaawa we bayita Mbogo okulumuka iteka okuba kuba nali woko mwaka mulala awo bayita Mbogwe Empungwe fumonika mwaida kasaawe kaifa we bayita Mbogo okulumuka nali tulumuka wali tulumuka yo wali mu MDD yali musada we MDD na mupirogo nimwe abatulumbanga wale ewalina kwigombolola kadde nasomera kunewa mulongo iyo ndidukira bana bobo oli wa Mayuge nga toyidi wa mulongo yes toyidi Lugolole toyidi Buluba toyidi bayita Mbogwe yes toyidi somere kyawe erindi aya amasomero ago waya like amasomero ago gakuziza generations ningi boida mu secondary waja wale wayita Mbogwe tido wayita Mbogwe kaliwo secondary waja wale Hillside so we raine kumuna raine kumpola Land Soldier azulali nti asobola okwemba naliyo era nga bino bitubaamu ebyamasomero
bampanga ino line eyo y'okukulembera banange ku masomero nti niwe oba entertainment ku isomero. Aye nga zena ndowooza nti oba birikomaawo nga tisuubira nti biryeyongerayo ino. Era wena soma paka mu senior 4 era nga ninze kuva mu primary eno nali n'olugezigezi olw'okulaga nti nendambe wale nga ninze akulembera mu bino ebyendongo ku masomero. Aye nga ate abaana bandikiririzaamu ng'abaana babona byenkola bibanumira paka mu senior 4 awo nga ngemerera bugemerere bintu ebyo bya Perfect Entertainment. Kusoma kwakoma nasooka neyira waka. Bakuzaala mayuge. Ayo okusomako n'obulamu bwetoloire ino Mwidinda. Ani akutwala Mwidinda? Mwidinda nali mungani muto muganda wange. Nina muganda wange nakula naye. Mukulu ekyomukisa omubi yafa. Aye Katonda muwe ekiwumula eky'emirembe. Deni naava muganda wange wafa. Yabayo omukyala era eyanonda kungira. Ngolwo obulamu buli kungemandirayo mukyala nga ndi muto nakoba nze nga tenda kufiirayo mukyalo. Mukyalo oyo yanonda kungira yankoba ati kungira kwena ati ngati blaza wange alemererwa tawuni ate nga aviire ku tawuni. Kati olonga ekiirako kyakwirayo wa mukyalo. Omukyalo oyo bamweta Ana Mpaire ali awo Idinda. Kati yali ni katabaneke nga kato ngate katabaneke kanenda ino nga nizazana kuko mpira yako bati kati olikwirayo mukyalo mutabane wange ojamuleka oti ankuweire ekisenge kikyo baawo nakulirawo ng'omwana owawaka. Street kyeyo eyo tuli kunalamba road. Yes yetwakulira kwa nalamba road. Wetwakulira ku main street kwena main street we joining ira nalamba road yawe twakulira. So omwana wo mukairole yabanga nabeire sevio wobulamu bwange okusigala mu tawuni kuba yali anenda ate oyo mukyala gwempa yako ni mwene kizimbe blaza wange kye yali apangisaako. Ni mwene kyo kati yankoba ati baawo bampa room yange nabawo nga house boy ainga tibana nakiraga nti ndinga ki house boy nga bantu alirira ng'omwana wawo ki owawakeranga tibenda muntu yena akindaga kale bambi Katonda amuwangaze amuwe kyasinga okwe. Olwo okuba ngomaliriza senior 4. Ngamaliriza senior 4. Ngomaliriza senior 4. Ayi kuve ino senior 2 bichi nga ndiwe. Ngoli uwe. Buti liro likutandika music professionally. Era wona nganka ali kubonawo. Ngokali. Ntidukira music oyo music n'ekintu sawa dino abantu kye bali kujanga bategeera. Aye awa wetwidde nga tukulira by the paka sawa dino ezira muzeira ayenda mwana we kujja mu ndongo wanu baba bayide byabayaye. So kati awo wona nga nkyenda ngaye tisobola kiraga muntu olankuma waka ati ni mama wange azalire irala waiduwo boli ni mama wakuzalire irala osobola okwekola ebintu ebyo na byona ayi oba ni mama wo nga tina akuzalire irala eri ebintu wefuga akoba ati kino nkyendaye oli kitegeera nkyendaye kati time etuuka ntandiko okwogera n'omutima gwange ngakoba nti wano waliwo emirembe. Olonze mwene ntandise okwebulira era Katonda oyo mwenda ino kyenidi yena anenda ino kuba eri ebintu ebya communicating anganize nga zena tidi nti ali kwogera nize lwacha bukirona kubulala andi muto akamala msini yafo mutima gwankuba guti ayi wano owamami ona nkuziza kutawuni wano ti wife niwe nabaawo niwe banankuza obulungi batya ti wife olwo kindidamu ayo okusoma nakomye sadi noni n'okunoonya embeera ey'okweyongerayo n'alimba omukairo oyo ku tawuni nti maama wange yabaire avuga akagaali yameneka ekigere ndikwenda ajakola ki kumubona mukyalo nga ndi kubala amagezi gakulumuka waka wano ye ntandika obulamu obwange era bwe navaawo nze najja bujje wakubanyama eyo nafunayo akayumba
Mukwano gwange bamweta awali. Kaimeka. Kasanvu. Aleta 3 zene 3 imeka. 5. Zene natandika okwetembeekeza. Ono mama oyankuze oyo mugaiga. Tava mu kisakati. Zene tembeekeza eyo mafubira. Mpumwire. Ngara ndi mwidira mweno omwo. Ngai namukoba nti njire mu kyalo. Namulimba. Mama yafune ainga ndi kunoni yangeri. Ngomutima gunkole guti niwo oli baba emyaka wano. Ti waimwe. Wino otandika oyengeri. Naje natandika otembeya engoye bichi natandika nto. Kati ntembeya engoye. Obulamu butambula. Nga wobwidi. Watembeya engoye? Naditembeyekeza irala. Ditembeye. Land soldier. Watembeya engoye mwidinda awo daba kazi daba sada. Dona. Paka nabuti. Wallahi. Land soldier olimba. Wallahi paka nakati. Nze no mulimo gwensingo okwenda bayira. Okola ki? Ogogwo okutunda engoye. Buto ina boutique wotyama? Nina boutique wentyama. Ni mukatala akaidindera nina yemidala. Ejengo? Nina emidala ena. Era buli mande na lwakuna mbayo nalambula abana abudeni naira kuiduka deni na yiri bendongo. Kati yawo omaze okweyibayo otunze engoye akali kutegeera ye alinze mwana kwira najja mu kyalo era nga wankubira akasimu ng'amukoba nti mama bamutaako ekisuminti ayi kikali kuvaako omugulu gwamenekere irala iwe kyo yidi kirala tasobola kwagana kubanga asiba mu kisakati nze obulamu bwatambula obulamu bwe butambula kati natandika okwemba okwa street okwo kwe tutandikiramu okwo ani akutwala mu studio ndi kuidira tandika okwemba mba wendi gye tuzungira eno nga twagana na Nisaha idinda mukobe gye tuzungira twagana na Nisaha mu Kampala mu Saha nga yene ziramwidi oti bwene yakuzanira n'ikiripu duzi nali naye ngera nga ali kwogera n'abantu nga bakoba ati ono boy wange tulude naye ebbanga direne nze nali ku andaliyo na irandi ayi nga saa nkukusabu kukusa wabaawo nga kamiri taidi aye ng'okola emirimu gya saa olikisegeera kati n'ikiripu eriwo time yatuuka saa yakubaawo enemba ngaye abantu bamwidi paka ku lwemba lwa pretty abantu batandika omutegeera pretty oyo abantu batandika omutegeera yakubaawo enemba sikya bisobola mulirwana bikyawo mulirwana muleke mulirwana kifundula biswa oyamala mbumale oyo mulirwana yamala mbumale ayiranga ninzaba inuma nakola ki ng'oba bandera nawubira kabambo oyitegeera yatuka time yankoba ati yemba kiripo eri mu bidaji tawe King Saha mwene ne yatuka ekiseera yakukoba ati yemba nga kivuga kuki ngabo n'ebindimu ngabo nebiki olo eidinda wayiriba wava wani nakatakisi waida kuchimuga mfuse muyaye ekimfulo muyaye wa street okubala nkuko byenti wale wena kulira ngali dinti ebyobugege biro byona ezira share gyendi kolaki gyendi funa kati olwo nfuneze ne room gye tubamu ni mukwano gwange awali olwo nga mfuse baba mama wenenda wendirira ngai nsabe kintu kirala butanwa ndaye na butanwa mwenge nantibe tonwa ndaye tonwa mwenge tikiribao atakakola tikiribao tabuguta kubbe tikiribao Alpha Times yankobye ebintu ebyo ngandi kutagana be Alpha yankobye ati muna Land Soldier oyo gwobona Land Soldier tanwa ndaye tanwa mwenge tabuguta kakola ekyo tiri kikola oli musiramu tiri musiramu aye oluvainuma we nayingiza business yange ningitamu erina lya mama wange neigaga buli kyenkola kyona iwe niwo nvuma tikwiramu olw'ensonga nti mukairo eri ebintu byataikiriza
naire twakulanga tuli baavu naire tyakula naye ino biki ndidi nti eriyo byatenda kati nti omuswaza niwo nkubira no mukamera oluyiti kuyiriza mbanja aswaza omukeire erina liri buli almost buli nemba dange muri mutabane wa Nayigaga mutabani wa Nayigaga oba yavawa otuse ku nsonga eni baba dadi antaro ai tutia so muna listegera so saha kukoba yemba kire peryo moida ojaji mpanjaji bazanira oidaji bazanira ngera ayogera kuba bino ti kirungi kwogera nti byanjwa era nga nkoba ati yemba kati time yatuko saa yaweza ovunaanizibwa bungi kati nga ife mikwano gye Katonda be yali yabwikulibwa okutegeera tutwamunigira kuba we yakuba mulirwana yene ensi ya mutabukako kuba mulirwana oyo yafuluma nga ba radio ba maani abembi baali awo ba lutalo nga ba maani ayida yabagema ati omuyaya yaja n'omwaka gwona yaira kwawo yaba kubenemba ditereza edi mwana gwe olonga atabwike kati for sure nga nibo banibo bawetaaga abantu abayaka bona atambula nabo kati nzao nga ina kwesotinga nasokana ira kwinumanga speed nkambwe ate nga timu mbubi ngaye kyakutegeera nti kabaka wali yena pressure muswiseko uyo noni ani nyajire kuluya wani ne kuluya kabiri awo na bigema na abize idinda aika nkwizeko inuma wano wo wangalira ne king sa ku kibuga ngoba wo otyo surviving otya ndi muyaye ndi muyaye mu ngeri yange ngera abana abandi be basurviving ku street wagema muko munsawo eda abantu tusobola wayiriba otya ono wamuyiriba olo yakwaye ekitwalo le yakwaye solo kwiriba mu ngeri yange nze kati kankobere ekitufu nzo okuva mu primary nali njiriba ngoye ngambira ko Florence ndi kumpewo ndi mu recording okuva mu secondary ndi senior tubiki tidi tu off tuje mais no freestyle okay okuva mu secondary nga nyiribe ngoye era nga nze niwe wabampaire bu sente nti bwakwekumisa ku isomero nja nabugulamu engoye naguza banange ku isomero twasobola otambuza obulamu bwabaawo kati omukulu we nategeera nti emirimu gimuwezeeko walayi ng'olina okwesikamu kuba yena yatuka yabona ekintu kye yali takola kitasuubira mu bulamu bwe nkuko be good life baali b'amaanyi ayi mulirwana yagema Uganda eno yona obidi ino nga niwo baniwe mwino omuleka mu mirembe kati Esi mukasiakano kankwanjulye mami gadgets abakulembera mu education gadgets zonna mu Uganda baina tablets z'abaana zonna mu bikanga Samsung, Apple, Origimo ate nga baina n'esina keyboard baina ebimotoka by'abaana ebimundu eshaawa bags z'abaana bottles container ngo gasseko ne building blocks baina headsets z'abaana baina smart watch zonna ate nga ziri Origino baina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall eduka li PA11 ate ngosobola kubira kuzo musanvu 03 nkaga mwenda 04 gambye ekikwasagana education gadgets zonna oyina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga ali kunoni time yali kunoni aina business schedule ngekitufu olino okulowooza eno okuba oti blaza kansoke mulekemu ndi dyanenda kuba bambi alina laavu alina omukwano gulo ogw'erala one day twajja ku radio nga beeseeyo ye ng'era nife abaana abatambula naye baatulobera ife okwingira Yakobo yali amukyaziza nti zena tijja kuyingira ati baba tibayingire mu studio zena anjire nti yali ni saini yetula ate tiyali bulungi baide yali bube na mutima ogwo paka bali wako batikale bayingire
twayingira yakola ebintu byera twafuluma twakola ki twaja gye twali tujja so nze nasalawo nairayo Idinda natandika obulamu aye nga olwo ninawo obwemba bwange mba n'obwemba obwo ntandika okubwemba nga buli na mu Luganda kati ebaayo bakyali bange eyo abanko bati be obwenene embeedo dembe mu Lusoga kunze ati dembe mu Lusoga kati awo waliwo olutalo lw'obwongo ng'eriyo kyenina aye nga bali kukola ki bali kukinkyusa nkiveemu ndire mukire olutalo lwali ino mu bwongo bwange nakoba nti abantu bano tebasobola kuba basiru osanga bali era kye banengeiremu era osanga balina webenda tutuuke nasalawo najja nakola olwemba mu Lusoga olwasooka baleta batya Bulenda Bulenda lwabaawo lwakuba nga tidi ngeri gye bapolomotinga Ndongo nerayo mu studio nakola enemba idife ebintu nga obusobozi butono osobola okukolako enemba 5 watandika okwekyawo wakoba oti bino nze kana irireyo netembekeza engoye nabyeviirako abale bankoba batiibwe yembe nga sawe yankobanga ati gyoyembe abakoba ati gyoyembe tujja kumala kuwo akoba olwo nga maama gwe nalumuka ku Teidi nti ndi kuvuya wona aye nga omutima nagukoba nti tiriirayo nga namukoba n'omutima gwa kozi n'okuveere w'omukyala mwene kizimbe tiwayiraka nti noyo gwe ndi kukoba anti olina bamaama babiri olina otwawulira mu mboozi eno maama nayigaga nze tyakula naye nsinira kukuza eno aye mwenda kuba tisobola amunenya obusobozi obutakula ninze tisuubira nti eriyo omuzeera atenda mwana we kukula naye awo isi yena mukazi wetu alina embeera gye yali abitamu ni baganda bange 8 nga ekituufu wafuna muganda owakuta yena olwise afiire olwise atuuka taimu yakuleka bamama abandi abalekanga abaana bako bati kabapaale baje gye bajja olwise tibaba basiru nti tibenda walayi baba benda eri tuuka taimu boona ngabona olwise yamuzaalamu abaana akakyakala n'abakazi azira buyambi so mwenda aiti tyakula naye nzira moment gye nsobola kuba nti nasula ku owamami emyezi 2 okutola ku nga ndi muto nga nyoka eyo ndidi nti yali shuwa wini nga alina okunta kwibeere aye olwo ndi kwogera ku pono maama ow'omutawuni tikeirayo navaayo Taidi na yoli ayi nisaawa lino wotwogerera niwe tujjawo obuliri bwange bukaaliwo niwe twogerera wano kuba yena nenda ino leero nkumirira 25 leero niwe tujjawo obuliri bwange bukaaliwo tujje mpolampola ojatukobera ate bwe yazuula nti mutabani we tiyatuuka mu kyalo jali amukubi alijja tujje mu maiso Endongo bali bakobye irayo yembe ndirayo mu studio nkola olwemba balweta madam nalutwalira balufaabu Alpha Times bakoba mama idukira wako waifa wali wenaidira nabona ino nembeire dedawaka music oyo wamani wembaire mama kati ngolwo ndete ekintu ekiyaka afro nemba afro yozuko ye kubanga omusadde gwobayire naye ofunye ebyokunotisi baba nabona ni n'okutolawo embaire tikutolawo n'ekintu kinayagaanawo zeno okukifiitinga kuba paka na buteeka ali y'amaani embaire wakaawo waife Idinda mama wata kulimbanga nti kyangu okutolawo ow'embaire oti bwene mama kati nga okubaaka embako baba bakutwala ku stage oba wakavaawo basuulawo bakadabada oba Mentoniras oba ku Ludemas nga wakavaawo nakembako nti
nti Bulenda ebyensi yafa bofeti wako nze nemba biki aba baana bembeire kati ndirayo nkuba olwemba madam buli wa radio nga akoba ati tujja kusaba na ile 10 tujja lukuba wakubya olwemba madam lujja lutya so kompe muku kubanga oliko ba mama alfa yena yabinkobya atoyo oidi alfa mukwano gwange ino ayenze nga twakagemagana ni alfa alfa yasoka kunko babayimbi bati yankoba nonya lwe yasimba ononye ni Land Soldier owundi gwe yata ku school fees ayo simba kabambu yali yayuza ifa tuli baduzi nze ndano mu covid wano no kutisa simba mani gene simba akobeka ko wife ate simba akubembaire ye meya kutula omugongo alina abana simba na teritidiani akina wakanula amaisa wako simba bambize nkuwe bambiro ya simba big up maximum respect so nkuba olwemba madam Baidaru nonya nenda abantu baje ku YouTube channel yange Baidaru nonya mpa mukolas kwa Baidaru nonya tuje mmaiso we nkuba olwemba madam Alpha Time yakuba Buba Wachemba yakuba Lorenzo yakuba Beni yakuba Waluvex ya promotinga Alafati yakuba ba presenter bona bafuira ku lwemba baba zena najo kwagana nanga nabembeire nakoba nti muvuye wondirewo anga kitokota butokote kiti naira ku bigambo by'abakulu balabanko bati yemba olusoga era naira einuma nalowooza kusahe yanko bangati yemba era naira nalowooza kuba ku balabanko bati yemba lusoga nakoba nti bayina kye bakoze eki anengeiremu baba tyaisa mukono na kuba wenemba kulala olwotwingire covid kati mfuna chance nga Katonda waleta ebintu baganda bange twingira covid bo batawo pause basoka bakola ki bawo muzamu Katonda yankoba ati we kuba bukube na ile wazira sente baba covid yaje okwira nga nkagemeka nga buli wa mati Land Soldier buli wa mati Land Soldier buli wa nakube ndongo na mu biseere ebyo naleeta obwembo bubawoya woyo obwomukwano bulenga obwo owulira otya mule bebi naawo bona mama deni naja nakuba olwemba lwebeeta baba yingira oli wanumbayo mama naidawo nga nkuba dimusawo dimugole binkole Kampala nonze bandeta yeira banoni yeira abantu abaka by the way Katonda mulungi zetigaba interview naba wangeire ninze bakidi nze tigaba interview nze nenda fazali iwe woba okole ekyo ekintu kubane mbadanda nikubeyo ku radio waka kati bantegeera bakoba ati omusado oyo okumusaba interview yako bati nkubiramu olwemba kubiramu olibona wojo okunsaba twogere ku radio kubira wene badange na ile isatuditi nzemba ko banga ba radio presenter kuba wonze mbambise ojalu kuba oyize ko lumbe okoboti Land Soldier wa kabi nzemba nkoze nze mwene mba mu studio ni newano omuntu wa tatu ala kigambe ekyo kitufu ai we mbanzira mu studio yala ni nokuba olwemba lwange nokobono wa kabi yeye omuntu olawira ati kyovanze tigaba interview yai kati ne sawa kankole ki kangabe muna tujja okuva mu covid nga ndi nti era mu covid mwe no mwe nafunira chance ya UG Connect byali wane Kampala wane baide yedindera balonda yonze ni baganda banga abandi naye mbedda kikadali 3 diti bampere milioni 3 dakika 3 milioni 3 tifeto iraje idinda twaja twakola ebindi paka buti wetuli wosera osoro kwira mu kwemba oluganda luli mitwe twogera kuniwe nakuba nti luli misadi no driving Uganda yona
tudeme tuikirizaye ekitufu tisobola kwemba Luganda kusinga kamiliyoni tisobola kwemba Luganda kusinga lutalo tisobola kwemba Luganda kusinga saa ngabo ne bataso ngani saa batasobola kwemba Lusoga kunsinga ni kamiliyoni batasobola kwemba Lusoga kunsinga olekitegeera Oluganda twenda kulumikisinga nga mu kulumikisinga aye nono yefefe tulinasigala kuki kululimi lwa baba Kyabazinga tulutunde tobonanga n'olundese ni mu kamera kitufu kati buli we weerabira kikuleese tosobola kutegeera gyojja kyova nze nkuwaire era yona yona gyenviire singa nalinda emera abantu bale abankobya ati yemba Olusoga ninesewa mu Luganda osanga singa tiri wano ojja kulwemba olukubemba ogwo bakoba ati saada ono kwata yemba olulimi lwategeera bulungi so tusobola okutambula ine edo Oluganda twayongera oconnectinga ni baachali baife Abaganda ayinga eno neri wa baba Kyabazinga omuntu bwawuliriza enembayo n'ensengeka gy'osengeka ebigambo n'okuweta n'otusengeri y'odiwetamu awulira King Saha ali mu kwemba mu lulimi awulira oti se King Saha ali kwemba mu lulimi Oluganda mu lulimi Olusoga bwe mweyagayine ne King Saha oba ife abandi twaboine eno video twakoba nti naawo begwireku wabaire wabisewo ibanga kinga timugemagana ku King Saha wati mweyagana twetwogera kwisimu twetwogera era anenda ino niwe nkulaga engeri gye tukyatinga anenda ino aye buli lwobanga olwana olutalo ng'oli n'abakabi tosookanga kulumukira y'abakabi sooka weerwaneko sooka weerwaneku weerwanaku noola asobola okwongera awantu wona wona kati bw'oba okaali kwerwanaku n'oyenda noira namba okwesaasira baidi Bannayuganda twenda ino okwesaasira twadema kwenda ino kwerwanaku buli wenda ino okwesaasira omuntu olwo omutama atuka n'okuba esimu lyako nkobaki aye we weerwanaku ino funa obuyambi Alan Cruz singa nze tiyerwaninaku ino tiwandinooniiza kituufu kuba mubaire muwaya na Alpha Time wakoba oti eriyo sho gye twaliku eidinda twaida ne Steve Jean gyogereko ibyo byogereko ku Fenon twaida Steve Yankoba oli Musoga nonekezayo kwa bembi abasinga mu Busoga wali ondidi tuje maiso Alpha Times Yankoba nsobola kuba Alpha Times eri akali eyo Alpha Yankoba nsobola okufunira Land Soldier school fees Royal Simba tiyaliwo aye bakweta first time okukubona nakoba nemba nangono mvubuka Alpha ye yagala bannanga ne kubona ngo performinga nakoba omwana alina energy eringe ya King Saha omwana ayimba ebintu binyuma naye abiyimba mu Lusoga nakoba kwidi nga twayagana nako ekyo kitegeeza kitukomaawo kitegeeza kinti wambona kweinuma nga tikwidi aye tyapowa nayongera kupushinga nga nsobola okwirayo wasa nabaawo aye tyayenda kwesaasira naye ndanze mwene ne pushinga embone wentuuka dendi bangemeku kyovobona tubaire inume twogera yona nga itimukoba nti nenda buyambi aye side nera nsobola okumusaba kuba ye nabona ngo musada yakoze eki asetwike yerwainaku niwe kuba collaboration yakoba ejamugasa aye eriyo omuntu gwe bawa collabo nga kusaba busabaye nga tejamugasa tejakuzaga so nendowooza nti nekyo olwemba lwagiire lwa trendinga weewaawo baleta weewaawo balweta baby naawo lwa trendinze ino owulira otya oluli trendinga ino oluli trendinga ino saawa dino olwemba walukola emyaka ena emabega lwayize buyaka ani yalwiziiza gw'osooka okwebaza kiki ekyalwiziiza kirungo kye ekyendawulo ekyabayiremu era byakwagainewa so
so nizo okuba nti maani ga Katonda nagalwiziiza. Amaani ga Katonda ago okulwiza gabitira mu muvubuka gwe beeta BC Africa. Kati ate nizo okuba timubonangaku. Tomwedi. Timubonangaku. Timwidi. Okali munonyako. Na forcingibwa okumunonyako kuba buli omu asaana ebimuli bye ng'akali mulamu. Omuntu akola ekirungi kyona kyona asiimibwa. Katonda ne yeeziza olwembo olwo. Ayi yalubikiza mu muntu ki owundi walayi gwenteidi. Era oyo gayi saawa dino waaba avuere nga nvu eno twebitaku. Timwidi timubonangaku. So Katonda yabisiiza mwoyo yeeyiza olwemba ekintu ekirungi. Kitegeeza nti nina okuyira einuma neebaze abantu abaidde nga bambeererawo bona bona. Abaidde nga bampabula. Nze nina bakyali bange abaidde nga bambeererawo. Eriyo producer wange Aivo. Eriyo gayi wange Walvex. Eriyo Alafati. Eriyo Beni. Ba radio presenter Lubo wa Chemba. Bana nina abantu awo bangi. Ayenga bona wakoba kigambo kirala nti Land Soldier oyemba bulungi. Ekigambo ekyo kibaire kindizanga mwina amaani. Land Soldier oyemba bulungi. Abaana bamugabe bakukoba Land Soldier oyemba bulungi. Akoboti koze tida kupowa. Imwe mba musobola okundizaamu amaanyi tida akola ki? Tida kupowa. Nasigala nga nze nkola ki? Ndigida. Paka olwemba werweize. Olwemba lulungi ate nga abantu bakaliwulira amemba dange disinga. Ayi bulaza. Katubirekere Katonda. Olwemba lwakwagainewa. Abantu Land Soldier idi ekiri eno, Land Soldier idi ekiri eno TikTok yatabuka. Ate tina muntu wa TikTok inoze. Ayira zena nali ndiawo nga scrolling ngamba nakemba. Ngamba na champion oyo bisa Africa oyo. Ngakola obuntu bwati. Muya yono yena. Nekakola ebintu bye. Mbona abantu babukira bashira price chicken Kingsa. Oyo no yankola challenge nga kalina musisinkana. Kingsa. Yankubira isimu nali nalafati motoka yankubira isimu yakwa blaze oliwa. Kunze ndidinda. Ati wajikubye eno. Nze webale kusiima. Ati ido ndi kuida muidinda twagane ne kujava wao kumayeku. Kutoto? Awo kwamba kotia. Ati ndi kuida ido era nkwongera omukono gundi kunze ne yanziza. Najo okutuka time ngamo na TikTok buli wo scrolling over na Land Soldier nakoba. Nakabako benti Katonda nze bino tibidi ayo wobo bidi yongera okubintangaza zena akole ki yongera okubitegeera paka sana tuli mu kamera bityo akemba ke wayembe emyaka ene mabega akemba ako kali kalungi ayi nakaiza ko olwemba lwebeta baba yingira lwa atakabiringa lwa manino baba yingira oli wanumbayo era we banalugwako baba yingira abawala bendo olwembo olwo abakyala bali mu okolanga concert oba launch ntekego waife eyo era bampagira baida nze tikulimba nende bwino wakeyo kituufu bueno kidi enchidi ekyo nchidi nende bwino era ndiri ino ewakaawo ngezi zaako okunonya nonya yenga tibona ino oina amaje mangi totuukika ku mangu mbao lisera nzemba ndikola milimo gyange gindi kubani dinti endongo guli oti mupiira olwaleero obaawo idde omwana owundi yeida so olina okubaako n'ebintu kumbali byokolako obutaniigira mwana ono owundi yaidye omwana ono omuto weida nga tiweteeseteese bulungi oba ojja muniigira kuba olowooza nti atwaire space yo so kati endongo njiyiriba ino ngende ino ayo olundi mala nagipozingamu okwo kuneeteekerateekera obubizinensi obwo enkuba eriyo omwana aidde okwida from nowhere oli kitegeera
kati obutandikira mwana oyo nze nina okola ino ebintu ebindi ebinambeesaawo ng'omwana oyo ali basabula kankubuuze oyogeera abantu bonna bano bakubeereirewo obwire ndi nabwo abantu bano ne waidde obwire bwaidde okutwala aye nja kubuuza ku bantu babiri ompe kyobaidukira ku mukariyayo na bimuli kibyosobola obawa asooka aida kuba Walvex owokubiri aida kuba Lubowa Chemba sooka kugwoyenda bona babairewo abantu ab'endawulo aye nze ng'omuntu nonzeyo abantu babiri kiwe ng'omuntu olonzeyo abantu babiri Walvex mwagana n'amayingo first time yange okumubona yali ategeka ebintu by'amasomero eriyo gayi bamweta school fees bera eriyo school fees ni Gazampa iweno tobaidi Gazampa eri nandidi Gazampa singa birunjo kuwaya ngakiri kumwino nana ainene mbadi yawe ni school fees nabasoko okunta ku stage school fees oyo adilingagana ni Walvex nga Walvex alina mayingo school fees yantwala nganze netira n'abantu bera nzo omunana nti abantu twagana neyo na mayingo ni Walvex yankuba brother nja kunonya kukunza wazira tamba nso kusene Walvex oyo twalowoza bikoze eki bikomyawo era wetavwe na mayingo eyo nga wendiramu okumwagana timwidi mbatiri mutegeera twatandika okusigala nga twebona twabondinga yaida waka ewuwo yansaba programu ati nenda tu meeting na mukoba ida kuinda waka idandooza yali sande yambikira mu nsonga de akoba nenda tukole akoba olibona ekyo ekintu kyoli kwogera kinsinga okwenda mukoba tujjakola aye bino wamanga biwulirise njakuniiza aye wenkunizanga onsoni wakubaze na ndi mwana wa muntu weno oli mwana wa muntu weno ojja kunniiza aye zena nja kusoniwanga kuba oli mwana wa muntu zena ndi mwana wa muntu ebyo bibaawo weba mutambula ni mwino twatandika okukola by the way nekisainingo kye twasaininga ni Walvex okitegeere kyali kitya nja kunniiza weno ida kunniiza aye ndi mwana wa muntu weno oli mwana wa muntu nako batandika okola twakola paka saa dino wetuli okola ne Walvex nkola naye ni manager ati izezira manager nti nono era nizo okuba nizo omwembi asinga ba manager niwe saa dino oli manager nkola na mikwano gyange kyova nkobye nti ekisainingo kye twasaininga kyali yakuniiza weno jakuniiza tukole ki ekitegeeza mwogera bulungi ndi walo wazirambwa yona ni walo kuba isimu lyange liri ku charginga nandi baire nkulaga nkubuze nti dinena kudo omwezi imeka tujja ku Lubowa Chemba yali ku radio nganze mbetira olwemba luliyo yakubene akoba ati naye nkoyo okuba enyimba z'omusajja ono abali ku radio eno abamanyi omuyimbi gwe bayita Land Soldier mugamba ntuukiriza ayimba bulungi naye yeekweka abaana bankubira isimu esaawa yali akola Friday Masala bankubira isimu esaawa nga mukaga ogwobwire nganze neramba akoba ati Lubowa Chemba ali kunoonya konze eri omulezi wamweta Popoke yena yali mwembi ati Lubowa Chemba ali kwenda ati nti ki ati akobe jo munoonyeko then the following day nakola ki namunoonya ayi Lubowa Chemba oyo yaliyo nga yatwagana kwira yali mukwano gwa sawo oyo yatwagana kwira era nga akola emirimu gye aye yali kyali wange nga wetwagana kuyungira twebonga aye yena yali taidinga anemba nga taidinga akuba anemba da muntu gwaidi oli kitegeera Lubowa Chemba twakolagana naye paka sawa dino wetuli
oli figa nene mu ndongo y'e Busoga awo era nkiwa abavubuka bangi bakubonerako media houses dom Busoga okusengera radios imwe mu baayo 24/7 edinda ne mu Busoga yona bisupportinze bulungi abaana abemba Olusoga radio edikoze omulimo maybe ngeriyo kyoyenda owulira be ndikwenda kuwulira kiva mwiwe ndikoze omulimo kuba singa likoze mulimo nze singa nzira wano singa tewategeera planet singa tewategeera acidiki singa tewategeera simba singa ninze tondidi niba school fees tiwandi bategeere singa tudikoze mulimo yes era tusaba nti banaife abakali kubani Alan batesaasira bongere okulwana ino kuba olibona ba radio presenter abo olwisi tubanenya ngaye ife twena tutukoze kimala connection kikulu Alan connection kikulu n'okufata kikulu nti omuntu olwaliro otwala olwema n'atalukuba toyira ku TikTok kuyomba irayo n'olundi mwekairire ezira muntu azira kisa mu mutima era omuntu oyo atukataimu wakola ki yagonda omutima era ezira sitaali mu Uganda nga tiyabita ku mumbeera eyo ezira sita mu Uganda atabanga ku back stage badema ku mwima muzindaalo bajibaima buli sitaba yabita mu mbeera eyo nti ebiseera ebisinga okwegayirira kwetaagisibwa wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyoyoota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera nga baby tusiba n'okola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian supermarket mu basement essimu tuli ku noti 72 682 953 teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Land Soldier tubalina ebivuvu ebitegekebwa ba promoter nga bave ne Kampala baida babita idinda babita iganga ne mbife ebyendawulo bawayira abembi bewaka platform bawa abafunye connection okuva mu bantu aba babaire waawo ebintu by'endongo olwaleero osobola okuida eidinda ngwaidi Land Soldier wena watukira Land Soldier nga abandi ki toba idinda wera vyo liko era olasobola okujja idinda nga jindiye ayenda dizo nga yena gwatukirire olasobola okuva eno nga bamukobya ati John ni omwembi jindi nasobola olwisi promoter wa wano gwatukira kwera connectinga olwisi yena aba nabembi abamwembera obulungi yakozesa abo olwamani gogolina ku ground eka edinda Busoga n'ebitundu ebyetololeire waawo ebyalo byonna kitubonekeranga music omwidi era bw'oyogera ekintu kitambula wiki oba sabiti yetukubye einuma awo waliwo statement eyatambula Viola gye yakola ku Busoga Royal Viola yakola statement yakoba ati flower team embi gambola flower omwidi flower galo omwidi ni Viola omwidi iwengwa omuntu ID endongo okolagaine ku ni ba presenters nga Viola Street timubetanga tubetaga kuba tidifero twabaleta tubetaga kuba zebiseera ebisinga n'abantu bempangaire nabo ndakwogera ku Beni Walvex Alafati
bentera okuba nabo bakubanga nti tolingirira ino muntu kyayogeire sooka olingirire ku birungi bye yali akoze ekyo akukoleireko enuma era bo bakiidi nti Land Soldier ali ati nze banvuma ayindira kukyena kuba nti omuntu oyo yali anambyeku kulwaki olwaleero wankobye ku kino niiga ino olikitegeera kati ate nze omuntu niwanvuma kyensooka okola okiidi nsooka agema isimu naakubira ttiimu eneetoolere nti tutayiramu bambi tutayiramu muleke bambi aida kuira munomo tukole kuba tumwetaaga ti kirungi kuba pulizana niwe abakosiiza ti kirungi kumuyiriza abaakaaliwo okakola ennemba jasiiwa onoonya wangeri egemagana naye era asobola okwira kumpewo yakuba ati ono naasinga nga le yakoba nze nina promota mulala yave bamweta Bajjo process saali no ninze omwembi gwasobola okuba ati oyo muyembi asinga empisa I first time yanvuma yakoba ki eriyo she yali ebugembaawo yabaayo omubaka gwe yankonectingako ati nonekeza abembi kati bambi Bajjo nga yena omusaasira nga tabiidi ebyeyo kati oyawulira omwembi amusaba emiliyoni nga weidinda yakuba ati kati Bajjo yaraisinga emitwalo ameka ana namukuba nti bambi betu tuidakola olundi bambi ndosayena yendi kire yakuba ati bambi oba malalo oba kinamukuba beti malalaye buli omu aba ni wavimbiranga awo wasobola okola ki okulya ayo oluvainuma yamala yategeera era yaira kumpewo yakuba abantu ati Land Soldier w'amaanyi ayi twali ni Bajjo mu kaseera akabi omwaka gwakutuka we yategekeramu ebintu ebyaliyo bamugwa Desemba aye nga waliwo show ya ready yebabeera mu Desemba kati olwairako era ne yali mu ready yere yakoba nga nze tiddi bambi kyateeseteese Kamiliyoni aja ku stage esaawa TV lyedobwiri Kamiliyoni akuba baba Bajjo ngandi dibyawa nga Bajjo tiyabimala atyo ebyakasente ngandi ndi omusaada mukwano gwange nga baba yetabimalanga mbandi yawo Kamiliyoni ava ku stage tibankobeye nti ninze irako ndina mu mbozi nabayaye nga basulayo olwemba ati Land Soldier nakoba mama nalumuka kati ekyawangula Bajjo naye kyenkoye tuve mu kwesaasira natuuka ku stage nga kabiri bali oti bayiziza Kamiliyoni Bajjo ali baka stage ali yakoba ati kitegeeza omulenzi ono w'amaanyi waba asabye miliyoni wano wabo ba miliyoni 2 bakole ki bamuwe okuva ku ate kabiri ani nenda ino era akukoba ati abwembi nairo oli wa region bani price tagayo we branding okoba omuntu nti wobuzira miliyoni 2 tojja kunfuna saa no Bajjo akyende ino nti twali mu mbeera nga ndemye sente de kabiri twaba mu mbeera eyo kwepinga kabiri twaba tuli mu mbeera buti eyo omukwano omungi era sani niwo omuntu akamera akoba ati oyo Land Soldier wakabi oba oliawo challenges ki abembi abasogadde basinze okufuna okubona nga endongo yaibwe esala mu Uganda yona kyenda kwogera ku bembi basoga bonka anti tukwogera ku kyawaka waka sheno ndi kwenda kutereza waka ezira kyojja tereza just twogera ku abembi obaidi twogere nize byange empwitu bembi abembi ojja tereza ki kyose kale tukole tuti tukwete yokola association otereze oli kwenda tereza ki kyotaleta niwe wabaleta bakubembi tujye ku kindi bakubembi omwembi ali suppose ikola kyayenda
bwe kiroba nga agane omwembi tagana omwembi tagana omwembi buli bwota mukamera akoba ati nliza singa mpayo promising talents ebiri omuwala n'omulenzi doboneka waka bangi nze mpako ebiri omulenzi n'omuwala omwaka guliwa guno gwe tulimu guno guno omwaka endonga abaana bali kwemba bulungi waka nenda kuwa credit omwana gwe beta Tafu Soja Tafu Soja namubonako duzaawo Tafu Soja bwayagaana abantu nga bali awo akuyitamu omuntu nenda kuwa credit bambi Tafu Soja mulungi abaniwalo abani Walvex Tafu Soja mulungi nenda kumuwa credit bankobye ati nawulire ngambo nti bamuwaka soja lwa Land Soja bantu babenda creatingawo mbeera jasi nti nze gwe bagicreatingaku ndi omusaada alowooza olwisi okuswikawo gwe babona undi walowooza tenda kulowoolezaawo awo biseera tulina Rough Soja ayemba bulungi omuhandeni mbawala omwaka ogwo yakolera irala bulungi mubawala waliwo omwala gwe beta Vaniteira banampulira Vaniteira mukwano gwange oba yakola ne concert omwaka oguweire yabayo omuwala gwe beta Rachel Monique eriyo Shanandi Tina Baby mukwano gwange Tina Baby aina mukoba na mukoba Tina nwekeza yongera Tina Baby tujja kubalula tujja kwegema ku ni Tina namwagana ni Jazma Vocal is it Side Soft ndoza Side Soft be waliwo Mavoko wife Weidinda Jazma Vocal Jazma Vocal kuba Jazma so abana waka waliwo oidi kamba ko bere kino mu kamera omwembi yena ataikiriza kusiima kiriwo nga wombuziza nti abana nokoba oti ninza aliwo kuba omwembi yena aida buli lwokoba oti bwe bakubuuza ekibuuzo nti kale abantu abakwembera obulungi oba nokoba oti ezira ninze muno oyinza omayiza Katonda bw'oba tosobola asiima bale yena yadeema akwongera kituufu gema wano ekyo kituufu ole wamubuuza kale iwe mwembi ki yakola ati ezira tewali sitibona tosobola kuba niiwe maani tosobola kyova obona wookimbuuza nkobye nti Tafu Soja omwaka ogwo yakola bulungi up now alikola bulungi wombuuza abawala era nkobeire Vani Tina Baby Rachel Monique nakakaana Kashanandi beda kakasoma kiba kirungi nti omwana buli womuwa big up mu kamera ayongera okola ayongera okola kuba santu tukayogera ku basimba ba smart D tukaboogerako already wakaba amaani Land Soja ngoka ali kugolola kwiraka mu dakiika 2-3 kiki kyoyinza okwogera ku Lina Swengere mu music industry ya Busoga Swengere ebyokumwogera ku bingi lwakuba ompaire dakiika ki nkuwe saawa ayenda saawa namba amwogerako kuba wa tabu Swengere wa kabi ate takoma Busoga yonka Swengere yasala buli wamu ate ali omu ku bafaani bange namba ndala Swengere najanga ku stage ainga niwe abali motoka alumukaida abe awo mmesa abone Land Soja nga performinga Swengere so musada wa kabi era amusabira programu de dali mukuba ali mu kalulu Katonda mukulembere Katonda kubanze tisobola kuba nti njayiwa omubiri tuwangule bigemya Katonda amukulembere mama oyawulira atya yakemba yakawulira ali yebu yamutuka nti Land Soja ni mutabani we yalumuko kujja kwidanda ba mama kubanga akuwa netika kubuuziza yawulira olwembanga lukuba era nikiripu njirira ola madam
bebi naawo yaluwuliranga lukuba nikiripu njirina jaji kushiyalingira ngaite idi yalwemba lwembo olwo ngaye muwagizi we yalemba olwembo yatandika okutuma abantu banone ku library ngaite idi nti mutabane we gwali kunonya ku library okota munumba kiripu diri ondirina kati ndirayo ngambuza ati kati okola kinaki namukoba nti nemba ati era tiyampa biseera ngabona ki omuntu ndoze yayo noneka kati okwirayo olundi namukoba nti ati yo yemba nemba ki namubalire nemba yakoba ati kati natumanga wano sali anoni olwembo olwo bantere ku Gindi nga niwe walwemba kale bambi musadofu bambi bamweta mami ani naigaga deni ni mami wange mpaire ana bambi musaada kiyayemba olwemba lwa Seforoza kimwide ate kawoyiwolo ayobukani bano omusaada oyo omunoonya nibwe namubona kubone namugulira yo mugati bana abaidi ayobukani oidinze waliwo ba Jobless waliwo ba Gazamba abana bali awo munanze yo TD yo aye akemba kawoyiwolo kankuzaine kawo ebugodi anti kyovobona okobye nti bambi bali mu rujimu eyo bambi nguli nsobola okubona kwayo boyo eriyo vaya kalikwani bali mu musado yo kawoyiwoloza nisa muwala wange kawoyiwolo iwe kawoyiwoloza nisa muwala wange kawoyiwolo yaja ku mukibaliya kawoyiwolo omulala iwe mwenda ino oidinze abantu bwembeno balowooza ati tifollowinga kiri waka ayenze nsobola okufollowinga ekiri eka nasinga kuno omuntu ali wano aye nende okwebaza mwena abembye bana banji bentakonieku osobola babisaawo banji bali wakaawo waliwo ono mutabani wange gwe nabo ineeta ekimenke kyebusoga isa soja nekyo nkobe nti wota wa mwino credit iwe niba kubuza buli kimu otinze niwa ozira gwe wegomba kale otasobola kusiima kusima kumwino anti abandi balowooza ati bwe mwogera kuba aye kikyamu okuba mbu oyogera ku mwino nti wakabi kikyamu awo bana deni abalenzi kati saawa dino abaraga tulinawo topuke tafu soja ekimenke kyebusoga topuke namuwulire bankobye mubi muzibu muraga akwita tibisobola byemba tibisobola byemba iwoli wa malobozi tisobola abasada babwegoka ku mizindalo tusubire yakeba nekinsa TD toidi timwayogeire kuki akemba timwakogeire kutwaboine meeting yatwaire kumpi esaawa ndala n'ekitu abaire aboluganda babaire bali kuwaya mu ngeri gye balina awamba mu obansi mabangere yakwamba mu government ai fetu waya bingi wema nayo tuwaya bingi era osobola okumwagana nga ni mukiripo mulimo nga nkola mwati oli muzaire nti ndi olitegeeza kyokuba muzaire oli muzaire olina famire olina omukyala olina abaana nina mechi kyekyakwembeesa wakuba nife abatafumbirwa nife ayiwe ng'oli mufumbo nze ningira ino audience kyebaako afu kati benda kuwasa ningira ino abaana kyebabaako niwe olwo olwemba oli lwemba taimu erituuka era walwemba moti nife abatafumbirwa ayi ng'oli kwegumya the meaning tyagitegeire kyokoba oti wayembyako embaako akalibaawo emyaka n'emyaka ayi kakwegumya ati hanze tenda basaada abasajja nabavaako niwe ali ova ku basaada kulwa kakwegumya era Alan Cruz akembaako gyokawulisa bulungi nife abatafumbirwa nife abatatyatalo nife ate wamaze wakayiza ku mangu oliwa waliwo akembako waire wakati inuma timusango timusango neyasoose nife wa mwaka ogwo nife wa mwaka ogwo mu mwezi gwa 8
Aho ni wakobe ti okwenda madam ti musango. Olwo gwa kubiri. Ayi guba musango. Aye nga lwaki okoba oti abaana ate nga abaana baidda na ba madam. Kati ekizibu nekyo. Mwana kyataenda madam. Madam aba mama. Okwenda. Ya. Hairandi sojo otandise. Aha. Okwenda omusomesa bana musango. Aha. Buti omwana oyenda ate ayenda omusomesa. Mukwano gwe. Kati oyenda omusomesa n'omwana balwane. Kobera abantu oswalire mu kamera. Wobo kobo oti kali omusomesa n'omwana emwagana namwe ku baby konde. Bakwenda kubona ku mama naye gaga. Mukobe oti okwenda neiba omusango. Okoti musango. Ati okwenda mukozi mwino musango. Kona tie musango. Kati ate ayo okwenda omusomesa. Balwane kati bakoko kati koloti alani. Koba abaana awo iwe. Owempaka ati okwenda omusomesa musango bakobe nti mulwane nga n'abasomesa buli we mubagaine bawaye bakobe obasige mu empisembi landi soja ekibuuzo kyange ekisemba tuve wano obwakabaka bwa Busoga bubagemisaako ku music obwakabaka kankobere kino abantu obwakabaka bwe tibabwogera ku kibi obwakabaka bwe tibabwogera ku kibi nze nzira lukusa lukoba nti baba Kyabazinga ni tiimu tenambye mu music kuba yona teringirire music yonka Kingdom yange ninzali suppose okujiwa ngange myetoke nenkoko nakera ku lubiri nganvu naimenti kuba nti baba Kyabazinga nize mutabanewo ndi ku kibuuzo kyo kyombuziza anti nagaita okitegeera era kituka kata kuifa abembi buli mwezi okuba ni basa na ile elimu emitwalo giti okugitwala ku kitebe tutulina kwogera ku Bwakyabazinga nti Obwakyabazinga tibutuyambye eyo obo webwiro Obwakyabazinga bo Obwakyabazinga tibabwogerako kuba olere ni president waife nga wano kabaka wali wano kabaka wa ntobo nanga abaana bagobugwe wansi aho ba ole kitegeera kityo kirina okuba buti basobya webale ebigambo ebyo mbyenze ino obako obusembayo tuve wano nga bulido mutabane wa Naigaga mwenda ino Land Soldier mwebale kumpagira kanebaze mu kamera ba radio presenter bambi banambye nebaze timu yange jendi dye ngankola nayo bambi enambye nebaze ba TikToker abanfuire ensonga Uganda yona yona ni kuluya duzi banategera nti abaana abo baamaali era abaana basobola owamba ensinga timwidi aba TikToker basobola okuwamba nga nze bampamba n'olwemba lwange zinatuka nakankana nakoba abaana bano ngaye bali kwecyange ku TikTok era mwongere mwecyange tulumya abantu twecyange mwe abaana bakabi this Africa abaana benkola nabo webale butanwa mwengerera ndi soja Mugabe promoter mama wakobe mama ya mani bambi mwebale kumbererawo kale tweyanziza ino abaire Land Soldier musada wange tuvaire idinda okuboneka nga ida wane Kampala nkitwaire mu respect webale ino okuntera mu amafutago wavuga waide Kampala wati amakatebe kanga I don't take it for granted muna webale ino webale ilala kutusobiza namukiza bojo kwagana eyo namukiza bona ni mama Naigaga amina betusobiza bambi mutusonye oli muisa ki zene yendera bya mama wange era bya baba Naigaga oli mulangira ninze Kalulu ndi mulangira kola byoyenda baba oli yalona rulo amina matwa idi kulutandika akizi nene tidabisobola
tidyo bofunamu bambi byenkola uwobofunamu bambi sasira mwana wa mama mwana wa sasira nzeya mangu yangu watwogere ndireyo jensula nibwe nkugema kumungalo ninkugwa kumuchifuba chida kumala zinikana kamami tidije tunakoma bambi omukwano gwe kandaga mungi nze tidije tunasula kana ka baby je kantwala tidiyo aka baby kano kaja kundi salavu aye owuliro otya mule owuliro otya mukwano se baby nawo aya ka baby nakaliwa yemba ngandyere mu mutima baby nawo baby nawo nawawawo bambi nawo totolawo chire muti nawo mukwano nawo totolawo kano nakasembayo bambi totolawo kana aka baby je kantwala tidiyo aka baby kano aka baby kaja kundi sala akademu akawala aka baby awe nyini twatadde video ya baby nawo totolawo ku YouTube eriku so mugendeyo muje munumira olwemba kemba ako kabakyala bakembera aba baby kana aka baby je kantwala tidiyo aka baby kano aka baby kaja kundi salavu owuliro otya mule bambi owuliro otya mukwano baby nawo ngandyere josula nawo totolawo kobo wewo oti nawo totolawo kaire mwakasembawo nti nawawawo nawo totolawo nawawawo bambi nawo totolawo baby Esi mukasiakano kankwanjulye mamiga jetsi abakulembera mu education ga jetsi zonna mu Uganda baina tablets z'abaana zonna mu bikanga syamusanga apo oligimo ate nga baina nesina keyboard baina ebimotoka by'abaana ebimundu eshawa bags z'abaana bottles container ngo gasseko ne building blocks baina headsets z'abaana baina smart watch zonna ate nga ziri oligino baina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall eduka li PA11 ate ngosobola kubira kuzo musanvu 03 nkaaga mwenda 04 gambye ekikwasagana education gadgets zonna oyina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyoyota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera nga aka baby tusiba n'okola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian supermarket mu basement essimu tuli ku noti 72 982 teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Onoonye ekifo eky'omulembe w'oyinza okuwummulirako ate nga kisangibwa ku lubalama lw'ennyanja. Winslow Luxury Suites kino kye kifo ekikkakkamu eri gwe anoonya w'oyinza okubeerako okumala ennaku entonotono oba ekiseera ekigere ng'olinga ali ewuwo. Kino kye kifo kyokka. Tulina amayumba agalina accommodation ey'omulembe nga mulimu ebisenge ebiwerera ddala 2, sitting room, modern kitchen, dining, closet nga z'obulungi, ssaako toilet n'ebinaabiro. Ebisenge byaffe birabika bulungi nnyo omuli ebitanda ebya queen ne king size. Ekiseera kyonna ky'omala ng'oli naffe tufuba okulaba nga tufuna kutaataganyizibwa kwonna anti tulina standby generator, wifi ne DSTV ssaako ne laundry services. Tulina n'emmotoka ez'omulembe okwanguyizako mu by'entambula era nga tusobola okupikinga okuva wonna w'oli ne ku kisaawe erimu abava ebweru wa Uganda. Winslow Luxury Suite tusangibwa mu Jomai Estate, Garuga, Entebbe. N'olwekyo gwe yandyagadde okumanya ebisingawo n'okubuukinga osobola tukubira ku noti 752 emu noti 8 nyemu oba osindika obubaka obwa WhatsApp ku +1 9 noti 83 2 noti 3 6 noti 2.